Kali tali 22 jagi kekawitin. Pinirien ngiring sarang sami ngeras titi bakti majeng ring ide sang yang widiwasa sangkaning antuk paswecan ide iraga praside mapupul iriki tor ngamolehang kerahayuan lan kerahajengan melarapan antuk ngatorang pengastengkara panganjali. Om Swastiastu. Dane jema sarang sami salidahat suciang titiang Bapak Perbekal Desa Taro salidahat kusumayang titiang Dane jerawan desa lan prajuru sami saliwang yang titiang Anggo juri salidahat tuang yang titiang Asa punika taler pamilat lomba lan alit-alit sami sanitresna seyut titiang nganinin pamungkah saking jero desa adat belong kaping 3 sembrama wacana saking Bapak Perbekal Desa Taro kaping 4 wimbekara nyurat aksara Bali kaping 5 wimbekara karaoke lagu pop Bali kaping 6 wimbekara Mesatwa Bali sani kesarangin oleh ibu-ibu PKK kaping 7 panutup. Lagi semua dari beberapa waktu dan tekan sampai segala dari jauh kipian. Sering kita matur sematra iring nasjid ring ide sang yang dewasa sang yang memiliki kemudian sangkaning paswecan ide side ringgala puniki side membagi antar tur side sidaning dong angin diwet kawit ini yang untuk pangasteng karo. Om Swastiastu. Melantur di yang segala aja bos ajang ring para titi sareng sinami santukan rikanyakan rahina sang becik puniki titiang mapinunas ring aditi sareng sinami mangda sida iring titiang nunas ijo antuk nundukan kepala aja bos mangda de preside jagate kadohan antuk gering agung puniki sahe wenten semeton makeh semeton sareng sami sane geni panas dalam puniki panas dingin dumugi sangkaning hidedane ngeras titiang pengkalih mendoakan semeton hidedane mangda gelis kena tunas titiang ring pada titi sareng sinami mangda metangi sahe nundukan kepala aja bos pengen terus pengen Oke, doa jaga kawin titiang miring nundukkan kepala sareng sami ini terus lagi semua atau titiang ring adik sareng sami santukan sepun presiden mendoakan menekati jaga titiang pengkalih keraman titiang iki sinarang kami matur titiang matur mantuk kering menekati linggih dane jero minggu sane sampun mapergian suci sinarang kami sane kusumayan titiang asapun dikataler ring sang jubenang berkel Desa Taro sane mustikayang titiang asapun dikataler angge panurekse wimbekara rahinane mangkin sane jaga kemargian sane kusamayan titiang asa penika kaler angga juru adat lan dinas pengkalih penyade sareng sinami desa adat belong sane wangen titiang asa penika kaler wonten staf desa puniki sane wangen titiang pengkalih
pamekasnya nih ring alit-alit peseraman titiang tur pamilah wimekare bulan bahasa doang tali doang dasar kali puniki sane wangyang titiang tur tresna sekin titiang titiang nendanake matur rekan jakar galah sepuniki titiang wantah mau pitiket ring alit-alit sareng sami dumugi sangkaning pemargi bulan bahasa puniki side alit-alit titiang ngomargiang mina kadi adat lan tradisi ring desa adat belum puniki semalihe side ngomargiang sudarmaning agama pengkalih sudarmaning negara asa punika taler majang ring para pemilat wimekare rahinane mangkin titiang mapi dekat mangde preside ma utsahe side ngomargiang sekati sane sampun lintang inek wimekare ring jagat taruh sane dumun sampun preside ngomolehan Jayanti rike ring jagat taruh pinunas titiang sane mangkin mangde preside mina kadi ngomargiang sekadi asane sane dumun pinunas titiang kemauan titiang dados pangaya wantah preside mapinunas kemanten sane ngomargiang wantah alit-alit pingkalih PKK titiang orianto kana sepunika melat mana titiang manggane kepungkur bekas side taler asapun api pengabtin guru wisesa pingkalih sang jumenang berbekal ruwe mangga terus preside medaging nagingin minakadi pikayun guru wisesa ruwe angin saking titiang wantah sapunika preside matur sane mangkin titiang jaga mungkah nganining indik wimekare bulan bahasa rahina mangkin antuk titiang nyuarang kentongan ruwe Oke, tadi semenika mau ngatur kekeling titiang ajang ring pada aditi sareng sinami rumane nake titiang matur nenten lali titiang nunas geng pangampura banget ring kawangan titiang rekanjakan titiang matur samater age kapingundak aturan titiang untuk pramu santi om santi om. Lagi suksuma majaring pengejar baos kalah kapicering titiang sedereng dumadi titiang wedaran atur Sumatera kiring wawanin malih lunas mendekati pasencari dokter tapi sane pacang kaptiang kemargang regrahina mungkin pangde presiden memargiantar sida sidandon anduk ucaran daging puja pangastuti Om Swastiastu. Sadaya kami ajeng majaring inggih dane jero mangku sareng sami sadaya sampun praga suci sadaya bupati suci Ambujang dalar punika majaring inggih dane jero Indonesia sadaya bupati Wangyang Titiang dalar wonten penyade pengabih maka sami sadaya bupati Wangyang Titiang dalar punika ring anggota dinas adat dalar puniki ring desa adat Blong dalar sadaya bupati Wangyang Titiang dalar punika tim panurekse ring rahina mangkin sadaya sampun presiden rauhin maka sami sadaya bupati Wangyang Titiang
punika taler uleman Kraman Titiang Minakadi Pesraman PKK taler Yowana maka sami sadetan bersida Satya Titiang sadeng Bati Tresna tung sehingga Titiang dahatin gadi tanding mana bersida rauh iri-kiring desa adat long parindik nyingakin Minakadi ngemargiang regular bahasa Bali sadeng kaping 4 dengan tema Danu Kerti yaitu Gitaning Toyoning ring taru sampun dalam kemargiang Minakadi suara maning hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungan sampun niki kesungkemin Minakadi adat ada di desa taru Minakadi ingin pemilahan sampah sane gumanti wenten ring sumber punika sampun kemargiang ring desa taru memedu raris sahananing seluwir sanin manumadi pemekas toyo punika persida medal ning taler ring desa taru taler sampun ke sertifikat Minakadi sampun ke uji dados punika langsung diminum toyo sane gubadi medal ring desa taru punika punika asiki sane kaping palih tidiang Angganing Minakadi pemerintah desa taru iriki pemekas ring Kraman Titiang ring desa adat Belong Titiang matur semua sangkaning saguyuk segala segilik puniki Titiang ring desa presida niki desa Dewi saya nincap ring pelemahan duaning iriki sampun kejet genah Minakadi pemilahan sampah utawi TPS 3R punika sane kaping 3 sangkaning wenten visi Bapak Gubernur Bali nangun Satker Tiroko Bali punika duaning pemerintah provinsi Bali ijen Minakadi dana PKK punika saat maka malih anggon morbiang mangdo presida alit-alit duwene uning asiki nyurat aksara Bali melajah malih tataning titi membahasa Bali duaning bahasa punika sampun ketami saking duke saninguni saking leluhur iraga punapi antuk mangdoten punah duaning mungkin ampun jinga selaku orang tua nyingaking Minakadi adik-adik mungkin perubahannya drastis bisa duaning mungkin sami pakai aplikasi digital punika mahawinan mangdoten obah mangdoten ical punika kebudayaan iraga punika mawinan guru cesa puniki ngamargiang suara maning ring suang-suang adat di seluruh Bali punika mangda presida nincap malih ring alit-alit sampun mangda uning belajar bahasa Bali punika duaning perubahan zaman punika cepat makin akeha minta tolong punika ring sangyang Google punika mawen iring makin elingan ada duit lunas pewarah nika ring komisir duit wetan jero Indonesia wetan anggo juru mangda uning dikiring kelemahan khususnya nyangre Minakadi perkara duwe Minakadi karyaning Minakadi kabang mantri kabang dengan tangan mulak laka keranjang punika mangda presiden dan tadi cal mangda dan sampai lubas puniki penjangan duaning ngangsan praktis makin punika mawilah giring malih dicapan ring bahasa Bali puniki ke depan mangda alit dewe uning ring 1 idadane meduwe tradisi meduwe budaya 3 mangda potensi ring adat punika patut pisan punika dikembangkan dijadikan destinasi Minakadi rauh sadaya makin kelokdah Minakadi desa wisata punika mangda presida limbak ring suang-suang adat karena adat memiliki tradisi nilai spiritual dengan kearifan lokal sane gumanti wenten begenah ring desa adat kuwi punika sane gumanti atur titiang duaning awu sampun dane jero desa kuningayan duaning cuaca kali makin titiang saking dibi niki sampun kene hujan ampun berasa niki agak suara riasrep niki agak bengek punika duaning dibi ring pisang aja kalau ring pisang kelon nika kene sabah angin badat kana sami nika belusan kana ketika mawina rahina makin tidak dahin kadita di mana presiden rauh dikiring desa adat lo. Nggih, asapunika gumanti atuh bidang elingan sane bawa sauring jero desa jaga kesehatan idane suang-suang
ring keluarga ring anggo pendidik mangda presiden sehat puniki dan kini yang namanya ring agung ring warsa duang tali melikut puniki tuan akeh mungkin sampun serahino punika licap berita nika minam pidadade sampun uning sane menawi Instagram, Facebook, web tidak hadir ring kabupaten, ring Tegalala, ring provinsi. Ampun uning berita punika yakti. Mugi-mugi ring Desa Karu makin sampun napi sekali aman punika. Nenten ngantos berita ring sanet yang tiga ring laporan baik ring Kapolsek ala ring Kapolda punika masih normal punika. Inggih sapunika dumadi atau titiang minda kadi akeh mindan manut titiang lunas agung pengampura majang ring titiang sareng kami elingan icen titiang masukan icen titiang kuarah ados pengayah di ring Desa Taru mangde titiang kang samping ring ning inti titiang ados pengayah. Nggih sapunika dumadi atau titiang kumpulan titiang untuk aturan beramo santi. Om santi 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 om. Sedurungnya sing semua tergalak saya samping kapten sekian titiang. Sedurung titiang lantur matur lugrayang riyin titiang nasico lan deui hidup bedaro gumanti sedang mengiriki ring perayangan Desa Dablong mugi astu sakanan sirpas ucap ide panikrama yang makin sampun margiantar untuk bicara tujuh panas negara. Om Swastiastu. Pilih hajam dan jeramangku senedahan sucian titiang Bapak Prabekal dan Jagataro Sadawang yang titian Dana Jeraban Desa Sana Mustika yang titian Asapun Iketalan Angga Juru titian Senarang Sami Sana Dahat Kasuma yang titian Pingkale Ratu Iladane Pamiarsa Pingkale Pamilap Sarang Sami Sana Wang yang titian Ring Rainane Makin titian Kepakusara Pinangko Angganing Panureksa di sejeroning Wimbakara Nyurat Aksara Bali Sadwa Big Bali pingkalih lagu pop Bali mungguing risejeroning pemargi majantan wentan kidik jenis jaga aturan titian risejeroning utamin nyane risejeroning pemargi Wimbakara Nyurat Aksara Bali. Sana pertama risejeroning Nyurat Aksara Bali majantan wentan ugar-ugar sana patut kekenengin sependidikan pemargi Nyurat menika. Sana pertama sana dereng medaging risejeroning pemargi niwawu diatukan iki ke baos paragraf gitu nggih. Sana kesalin iki berupa paragraf dados nyane ring ajang punika patut medaging pantel. Nika pemada ring ajang nika dereng kedagingin sami pamilat gitu. Sana kaping kalih risejeroning Nyurat Aksara Bali nika nenten wenten spasi nggih nika ring aksara Bali kesurat ngangge jajar sambung dados nyanyi bahasa Indonesia kadi sesuratan dikiring ajeng bulan spasi bahasa ngeten wenten nika spasine kemawon jadi tatkala Nyurat Aksara Bali itu nenten kedagingin spasi dadosnya nyambung sami yen sampun manggihin koma utawi titik wawu dika wenten pebelan. Nah sios ditatkala nyurat plang papa nama plang sekolah utawi sanesiosan nika wawu kangkat nika ngangge jajar palas. Napi mawen kade sapunika duanin sabo basa Bali warsa duang dali 19 nika sampun kebanggahan ditatkala nyurat papa nama wawu kangkat ngangge jajar palas nika pisah yang bulan manten tegul ladis daging ada-ada bahasa ladis Bali gitu nika wawu kangkat ngangge jajar palas. Nah dari seni kaping 3 ditatkala nyurat paragraf sadewenten ring teks punika ampunan nyambran manggihin tanda baca yadian koma utawi titik nika kesurat ring sor nyane nyambung manten iki gitu. Amun napi setelah sampai batas buku nika nyatos rika tulis
diantukan iki paragraf dios yang nyurat puisi, yang puisi wau setiap satu baris selesai baris malih ring ungkurnya ring sornya gitu. Diantukan iki paragraf terusane nyambung nyantos telah sering pembatas buku. Taler tidak kala nyurat aksara Bali nika wonten pembelat satu baris ke bawah. Kita nih. Nika duanen yang ning aksara Bali nika kan wonten jantungan, wonten suku, wonten ulu. Nika mawinan tidak kala nyurat aksara Bali nika wonten pembelat aksara sane nomor 1 taler nomor 2 gitu. Nah nika seperindikan nyurat aksara Bali malih siki akeh niki wonten iwang ditatkala nyurat pancel panjul. Nah nika manut kadi ugar-ugar ditatkala wonten aksara ne matemu sareng je utawi je nika ne nika kegentosan ngangge nye pa nye bedek betring sor nika wau gantungan j utawi j panjul dadosne panjul dan panjul nika kidik seperindikan ring nyurat aksara Bali majanten hasil karya alih-alih duene nika sampun becik pisan watah perlu dagingin tebal tipis manten diantukan nika kan sane pilih membuat disegera nyurat aksara Bali pasti ke tebal tipis tidak kala nyurat aksara H umpami titiang yang ke samping nika patut tebal yang menek dhuwur nika tipis dadosnya ne apa ada ampunan keras tempat nika pensilnya ne ridat kala dhuwur ring ke samping nika wau keras gitu. Amun nika inggian pemargi nyurat aksara Bali lanturan titiang ridat kala mesadwo yang mesadwo dan menyenang malih sang saya yang mriki yen sadwo nika kadya menika panggih titiang kala nyarang dawang dikiring kabupaten yang niki yang ya pasti ke boleh niki tiang Jayanti. Saya yang yakin menurut yang sudah ada ketiga angin niki ring taro dalam tiang yakin niki kali pasti boleh niki. Duane napi saking warsa ke warsa riki mesatwo dan bersidang ngalang niki. Talar juri ring kabupaten dawang niki nika sane Pak Dek Gus nika padahal makin sistem tunjuk ring Tegalalang nikaina dia manda ngusur ring bucamat ngangge peserta dia riki saking jagat belum gitu. Duanin kadi makin ring camat nika sistem tunjuk ring desa Kendran makin boleh mawinan peserta sane diosan ya dia sampun sane becekan tan ampun angge kita duanin sistem tunjuk. Kantos juri nika udah dulu sing dia manda wenten dia ngusur ring bucamat gitu. Angge manda boleh Jayanti yang Tegalalang kinten kocak nanging merapi ampun sistem tunjuk kemauan kakatan atau serikal sira uning benjang kepungkurang pasti ke taruh boleh wenten balik kinten. Nah nika yang seperindikan ring Satwa Bali dan wenten tulisan catatan ring untuk ikangin dalam ring lagu pop Bali menjatan niki minat dereng uning kriteria ring sejroning lagu pop Bali nika wenten pembatasan umur nggih tidak kalau ring taruh umur nika 12 nyantos maksimal 20 tahun. Dados nanti manawita peserta duwene sampun langkung ring 20 kangkatan darah peserta sanesiosan. Amun nika riyin titiang matur malih bos-bos apa sipra sane boleh Jayanti durus kayunin malih talar sana dereng sampun nomor kecil hati pastika wenten galah malih benjang kepungkuran angin ritat kala nyangro bulan bahasa Bali sesuatu meneh. Ini wadah ngapunika riyen titiang matur kirang langkung titiang lungsur Agung Rangga Sinapura. Saat mangga pemuput wasana ngatur kumpulan titiang untuk para masandi. Om Santi Santi Santi. Soal Wimbakar. Saneka pertama ring kategori nyurat aksara Bali. Sane ngemolehang Jayanti ka pertama inggih punika nomor undi 1.
ngabulehang Jayanti kaping kalih inggih punika nomor undi 6. Sane ngabulehang Jayanti kaping 3 inggih punika nomor undi kalih. Ada Senawang juara. Jayanti Harapan 1 nomor undi 3. Jayanti Harapan 2 nomor undi 4. 04. Jayanti Harapan 3 nomor undi 5. 05. Majang ring para Jayanti mangdo prasida maunggah ke ajang. Titiang lunas majang ring jero bendesa mangdo nyusrahang hadiah majang ring para Jayanti Wimbekara Nyurat Aksara Bali. Antuk galah durusan. Demen bandeng nah. Yes. Kategori Wimbekara Lomba Mesatwa Bali. Jayanti ka pertama kapolehang oleh nomor undi 3. Jayanti kaping kalih kapolehang oleh nomor undi Siki. Jayanti kaping 3 kapolehang oleh nomor undi kalih. Sane ngabulehang Jayanti ka pertama inggih punika nomor undi Siki. Jayanti kaping kalih inggih punika nomor undi kalih. Wes, Pak. Jayanti kaping 3 inggih punika nomor undi 3. Jayanti Harapan 1 nomor undi 4. Majang reng para Jayanti mangde prasida maunggah ke ajang. Titiang lunas majang reng Bapak Prabekal Desa Taro mangde nyusrahang hadiah majang reng para Jayanti Wimbekara Karaoke lagu pop Bali. Indek galah duresan.
Maka wasananing atur sinap titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.